I believe I can fly. Oh my God! Wow! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! So yun guys, so nandito na ako sa event guys. Dito sa ating airport ng Legazpi City. Hapon po. Ang aga nyo naman. Hindi ka mo nakapagpasalon. Ang ganda guys, ano eh? Ang daming tao guys. So mag-ikot-ikot muna tayo guys ha. Ngayon nung guys, so, I believe I can fly. This is a fun fact. Global stars who are now for their really aerobatic displays are actually based at the Little Dancing Airfield in Cambridgeshire, England. taning-taning. Ayun, ayaw na ito naman sa Albay Gold. Yan ito. Uy na, mabiltada na. Paring pidok ganyan yan. Piloto. Gayonon guys. Gayonon no. Kamura ko na pilot. Ang taning-taning. Na guys, tara na sa to. Oto na sa Albay Gold. Ayan naman guys, so invitado sa luwa. Ayan na naman no. Check, check. Check.
I believe I can fly. Ay, nakaiba si Pia. Pakiusap na po. Yung mga sasakyan na nakaparking, baka pwede pong pakitanggal muna. Ito yung mga nasasakyan. Santa Fe with plate number AWA 1719. AXA 34 MAK 4042 Corolla UBJ 529 Bayo. Suzuki EAF 6360 DAG 2516 UKO 263. Mangyari po lamang pakitanggal po sa parkingan dahil Okay na, guys. makakasakabal po kayo. Salamat po. Rakon ko na. Oh, yan na naman. Magayo. Taning-taning sila. Nasa Albaygon. Nasaksihan nyo guys yung paglipad ng dalawang aeroplano. Ang galing ng mga piloto aday. Denied.
birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tauros! Happy birthday! Guys, gutom na ako.